Ütüö günnen gündü ağatçılar bıt kinigeni sängäräätçiler. Suntar kin bibliotekatır saň gelbit sakalı kinigeleri bilhinlere bit. Kuta kepsänlere kinigeni Leonid Andreevich Popov adынан Suntar kin bibliotekatın ağatçın kıttölülir salaatın ülehettere komuyan oňoron tahardylar. Kompüterge Sergey Petrovich Ivanov taňna 2000 hürbeýü sylga Suntar tipografiýatır bihan ekzemplärынан 65 stranisalak beçättenen taqsybyt. Komurunňukka agar Suntar proýekt çersitinden ýytyllybyt kuta kepsänlere aaqsyýaga gyttybyt respublika aras uluslardan ayar surýar jogurtaqtar kepsänlere girbitler. Jolan erjoňňa anyllag bult abulaňnaaq aras tügenlerin müçürgennaaq sırıların jiň olukka bulunanas büttü belkeler kepsenellere. Kehi bolgomtatun tardar. Bu komurunňuk aaqsyýa gyttylaqtaryn aýymnylarynardan sahylan ağaççy geň araňydyr targatar sığlaqtan alynna. Suntar uluhun belie günlerin kerdiskeme 2000 sülbetüet sıldiyen broşuraga manna bihegi ulus butor 2000 sülbetüet sılga üblüydäq belie günlere giydiler. Bu kurduk isqohonna kalandar saqa seriger 1906 sıltan taqsar onton Suntar uluhun bastakı manны kalandara Suntar uluha qahıt 1999 syl maňnaýgy nömereger beçättemmitem. Sılайы улус қағытын басты күні мәрігер бітәттінір. Оны тағынан библиотека сайтыгар көрек құтын білсек қытын сөп. Барашураны Леонид Андреевич Попов атынан оройын кейін библиотекеттің главный библиографа Лидия Валентиновна Чирикова құмейін оңырды. Манна кеділер республика социально-экономической, онна духовный сайдыгытыгар ухулуччу ütөләк Сунтар улуғыттан төрүттәк Сақа республикатын биллеләк сударственный деятельләре, наука, литература, онна искусство берстебителләре, сәрии онна үле геройдара, Российская Федерация Сақа республикатын арас әйгәгә ütөләк үләһеттәре, Сунтар улуғын ытык олуқтақтара, Российская Федерация Сақа республикатын сурьятчылара, журналисттара, спорт мастerdara, тәлтәләр үблөйдәре, онна да атыттар. Учутал эн үрдүгә көрсүгүрен, кинигәгә Сунтар улуһун корон әһлегиттен төрүттәк ырсыфысыр народун верәгәритен туйгуна биология, онна химия учутала Виссарион Петрович Попов төрәбдә 9 сылыгырананар. Кини олорана аспыт ологун үлетин туһунан аймактарын, коллегаларын, үернәтчилерин актылара, онна жетәгы архивыттан кинига анаммыт өйдөбүннүк сквер картскаларын көрөккүт. Кинигени комуян оңордулар Виссарион Петрович кыргыттара, Илларионова Лариса Виссарионовна, Попова Ольга Виссарионовна, Данилова Александра Виссарионовна. Киниге 2000 хүрбөй сылга Чукускай койракка Даниэл Маска хатыгар 9 экземплярынан тақсыбыта. Сөз 94 страницалақ. Киниге ихин арыдаққа ағыз түймәқтәқ. Бастықы түймәққа Виссарион Петрович Попов түрді уха суруллар. Онтан аймақтар ақтылара, күндей сколатыр біргі өлеләбіт коллегаларын, өрінәтчілерін ақтылара кирбіттер. 1976 сыллақтан төрәбіт төріт сиригер қоро ағыз кластақ осколатыры өлеләбіті. Ити кемге бірге өлеләбіт учуталларын өреппіт оғыларын ақтылара баллар. Кенники түймәқтарға Виссарион Петрович олығын, аргыға Раиса Элифериевна Виссарион Петрович сеннерин чинчибит үлелерин білсеққыт. Бәйеті 1976 сылтан күн жыл тұрғын бір дысыл көтіппәкке сұрымыта. Олық кемкердис түгенлерін білеті әхінлері кербіттер. Ағатчы кен араңатырананыр. Сквер имени Виссариона Петровича Попова. Виссарион Петрович Попов атынан үететер сыллақ Қоро осколатын коллективын нәхилек олықтақтырын күйінен 2000 сыллаққа оңғылуыт сквер 10 сылғар анан фотоальбом кенеге тақсыбыта. Бу альбому Илларионова Лариса Виссарионовна, Данилова Александра Виссарионовна комьен оңыран тахар бұттар. Жокускай Publicity кыһатыгар 2011 сылга 6 страницалақ бюджеттенен тақсыбыта.
Бу фотоальбомга сквер тутуута саҕалыныгыттан 10 сыл устата туох үле барбыта нэһилиэк дьона бары кыра оҕолоруттан үөрэнээччилэриттэн пенсионердарга диэри көөхтөөх кыттыыны ылбыттарын бу хартскаларттан билсиэккит. Виссарион Петрович ухайбатыттан ылыллыбыт сүүстэн тахса араас мастар онна талахтар үүнэн селигилии турар хартскаларын көрөккүт. Салгы педагогическая династия Поповых тенаттак Виссарион Петрович Попов сеннере фотоальбом оңорон тахар биттер. Манна Поповтар жууталлар династияларын төртәтчилер агалара эхелере Виссарион Петрович Попов биология онна химия жуутала ага дойду серитер кыттыбыт убая история жуутала Павел Петрович онна Вера Петровна кергене көтүеттере биология, химия, физика жуутала Иван Степанович тустарынан кепсенер. Иелере белере Раиса Элиферьевна Попова ухуян интернат итәтчите, оғыру тахын үннери онна көгөрдүү салатын көгөләтчите, сквер қахайката. Виссарион Петрович кыргыттара Лариса Виссарионовна, Александра Виссарионовна эмне үереммит, осколатыгар учуталлылар. Билигин сеннере Попов Петр Вячеславович Коро осколатыгар эби үерактайын педагогунан үлелир. Кинлер көгөләһиннәреннән Виссарион Петрович Попов атынан сквер онна короттон төрүттәк өркемгә айылга карста булын министринен үлеләбит Василий Гаврилович Алексеев атынан Яблоневый сад оңолубуттара. Үс көлөөнө Поповтар династияларын картыскалара дие кергеттерин үгестере, оғолор сеннер сетихилерин наградалара көлөөнеттен көлөөнага берилибит раритеттер картыскалары кийбиттер. Айымны көлүүһүн арыйдакка. Сака литературатыгар ырытыылар, сәңәрилер, белетәһиннер. Кинигени Макарова Ольга Николаевна Комен Жукускайдагы алта кыһага 2-нче сүрбүү сыллаакка 500 экземплярынан бүжәттәммит. Бу кинигега Ольга Макарова литература критигин быһытынан арас кемге суруйбут статыялара белетәһиннере түмүлүннүлер. Аяр тыл агалара классик суриятчылар аныгы литература белие аттара таатта аяр куттаактара бу үлелери барыларын бирге түмтәкка сака уусуран литературатын махуана ырылычы тахсан келер. Бүтәһек түһүмәктәргә аптар тылбас онна публицистика әйгетигер белетәһиннәре кирбиттер. Кинеге аптары Ольга Николаевна Макарова 1954 сыллакка таатта луһун баягы нәһлегер төрөбүт. 1916 сыллаакка кетектен Сака Государственный университетін бүтерегеттен баяга орто сколатыгар нууча тылын онна литературатын учуталынан ананан күн бүгүнгө дери үлели сылжар. Өркемнәк сыралаак үлете сыналанан Российская Федерация уопсай үеректәһинин бочуоттаак үлехете Сака Республикатын үерегер тихигин бочуоттаак ветерана болбута. Путин онна сақасыра бирге кескилге 2-нче сүрбөтүөт сыл каландара. Россия президенти Владимир Путин 2-нче сүрбөтүөт сыллаакка же керген сыла боларын билдербите. Онтан сақасыригер Элдархан Айсен Николаев оғаса сылынан билдербите. Каландарга ыйдарынан 2-нче сүрбөй сылга сақасыригер ситихилердәк жоннор телителер картыскалара онна Владимир Путин цитаталары кирбиттер. Манна сунтартан ты агугон Алёша танка экипагын кытта Владимир Путины түспүт картыскаларыгар Филипп Александрович Евсеевы сунтар улугун керестәк Ынниксыта Владимир Африканович Михайлов Российская Федерация үле героин наградатын туттары картыскаларын көрөккөт. Эпические и песенные традиции Сака в творческом наследии Устина Гаврилевича Нухсарова. Книга из серии «Сказители земли Олонко», выпуск 2 на русском языке.
Утверждено к печати ученым советом, издано в Новосибирске, издательстве «Наука» за счет средств муниципальный район Амгинский улус. Тиражом 500 экземпляров. Автор книги кандидат искусствоведения Григорьева Виктория Георгиевна. Монография посвящена исследованию творчества выдающегося этнофора, потомственного олонкосута, певца, заслуженного артиста Ясысыр Устина Гаврилевича Нохсарова. Особое место уделено рассмотрению эпических обрядовых, необрядовых и песенных традиций саха в творчестве Устина Гаврилевича Нохсарова. Книга предназначена как для специально этномузыкологов, фольклористов, этнографов, так и для широкого круга читателей, интересующихся традиционной культурой и музыкальным искусством народа саха.